Panaraar, tinamlama. Na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anak ay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Anaraar, tinamlama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Isagot mi kada kayo ti pakasaritaan anapauluan. No adipenen na ka ti pirak. Dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Nasaya at taladanon ka, Pamling. Don Rosimaw? Di nakalipas na kun. Sige, sumra kayo, Don Rosimaw. Biya mo na. Siguro, amumo na niya tiranta. Tika di utang ko kada kayo. Correct. Nabayagan tayo ginagtulagan tangal daw pa nagbayan mo. Nang jakbot na maura yan, na umay ka di balay ng bayan. Sa siya kontimay. Asin siya kayo, Don Rosimaw. Awan pa namin pagbayad ka. Sa jakpay imay, salbak ka. Namok na narigat ka nagbayad. Saan kalakwan a pinautangan? Saan ko matatalikudan ti utang ko kada kayaw, Don Rosimaw? Agpapanpay. Masapul ngay may kalata ko may balay, tapno makisarita ka. Inure mo pa ilang nga siyak ti imay. Pasensya kayo, Don Rosimaw. No, jak na sa party, imay nakisarita. Gaputa siya kung ti imay, tapno makasarita ka lang. Masapula bayada mong utang mo. Oray ka sa nutayat ka, awan pa'y mo't pagbayad ka. Iuray ko malangan iti panag-aapit. Uray ka, dandanin agbalin agapasan, nagitipagay may. Isuntaw ti pagalagi ti pagbayad ka, Don Rosimaw. Sana mabalin. Masapul ko ti kwarta. Tagumatang kami itilugan. Iso nga'y pamuspusaw. Tayo ko na account. Awan mabalin ka, Don Rosimaw. Saan na mabalin na kastalatan ti bagang? Makabayad ka, kayat mo. Kunak might nga awan pa'y pagbayad ka. Adda, kayat mo tagbayad. Tadamot tawid mo at talo na mabalin mo pagbayad. Anya? Isulatan ti pagbayad mo kanyak. Titawid mo, adaga. Ay, saan? Di kayat na mapukaw, ti kakaiso na atawid ko, adaga, Don Rosimaw? Kayat mo nga ron, ti mabalod. Pagpili ka. Paibalod ka, wano itod mo langan ti dagam kanya. Tapno makabayad kan. Ikan kay ti may sangal daw amang panunot. Agsubliak inton pikat. Anya, nagpangtan ni Don Rosimo, apabalod na kayo. No di kay makabayad, iti utang yu kan kwa na tatang. Wain anak, katday ita tinakla problema. Anya nga rod ti aramidon tayo ngay tatang. Ada kinid daw na pagbayad ka, tapno sa anak ka no, mabalaw. Anya tatang. Day kakaisuna tawid ko adaga. Isaw ti kidkid daw na pagbayad ka. Anya? Inikan na kiti may sangal daw apawayway. No pagkadkadak timbaga na, disidi daw amang paibalod ka no kanyak. Unay matang ti kastoy. Kakaiso na atawid yu adaga. Mapukaw pa'y. Anya nga tano, inaklaangan agpaalila kadakwada tatang. Tasya kung ti manginino tamang bayad iti utang yu. Kaya't na nga ta. Kasaritak to inton umay no bigat tatang. Anya, saan mo anasingir ni Pabling, hani? Wala rod, hani. Wala na nga awan pa'y pagbayad na.
Iyoray na kanuti apit da, santo ang bayan. Matlagayam, di iyuray mo, takaasi damat. Sana mabalin. Adamat mabalin da pagbayad no kaya't datyag bayan. Anya ko mati mabalinda a pagbayad, malaksid iti kwarta. Ang dadaga artawid ni Pabling. Kat imbagak nga ison ti pagbayad na kadata, no di na may tad ti utang na. Anya? Ay nahani, saan ka kumamot nga agbali naman ang gundaway unay? Imbes sa makatulong ka, iti panagpautang mo kadakwada, adamot ang maidagalda, iti wagas mo ngagsingir. Paibalod ko ni Pabling no sana makabayad. Narigat tinalabos unay, hani. Napatag ti kwarta, Claudia. Saan tayo abimak ng akastoy? No sana gapoy ti laing ko adumiskarte. Sa abayan na, di mo biyangan ti wagas kung agsingir karag iti pautang ko. Napanunot mo matngatan tinaybagakken kay di kalman. Ket kayat ko adenggan ti desisyon mo. Don Rosimo, mabalin ka diti sumagpaw iti saritaan nyo kinitatang. Mabalini ha? Siguro, naibaganan ken ka ti kondisyon ko. Tapno makabayad lang iti utang na. Wan, Don Rosimo, ngam amuyo, napatag-unay dya daga atawid ni tatang kadagiti dadakkel na. No kasta, di yo kayat nga ala at idagayo, tapno mabayadan nyo ti utang yo. Don Rosimo, mabalin ka di ngumayak laangan agpaalila kada kayo. Kat isweldok iti kada bulan, isuntin inot a pagbayad ko. Good idea. Bayad. Kayat ko na itang imagamiha. Nabayagan ngagbirbiro kami ti sukat na di nagtalawa katulong mi. Ay, masolbar matlangin ti parikot mi ti anak kaw. May papanit ti utang may. Well, Pabling. Napintas unay ti singasing ti balasang mo. Iha. Mangrugi kan to nga rudan itong bigat kas katulong mi. Isagana mo nang iti itugot mo. Mabalin ka ding oray stay out tak, Don Rosimo. Diyak namin kayat ngagmaymay sa ni tatang iti rabii. Ang mga nusumro ti high blood na. O sige, no datati ko na mabalin lata. Ang sino nga rod ti mangsukon ken kay balay no marabyan ka. Kasaritak to ti boyfriend ko. Isuntulangan ti inal daw ang mangitulod kun mangsukon kanyak iti balayo, Don Rosimo. Agyaman ta masulbar matlangan ti parikot ta anak ka. Iso na lang, kasi kang tagsakripisyo agbayad. Sana bali tatang. Awan mo't lang ti pagtrabahwak. Di may mayat laangan asya kung ti mangikaro iti utang yu kada Don Rosimo. Ala, magananos ka nga ron anak ka. No saan la ko mga binanagsakit day dinanang mau. Saan ta ko maanakautang iti dakkel kada Don Rosimo. Uwan nga rod tatang. Saan namot ang nalasatan ti sakit na? Alakit, aklunen tala anak ka. Tagturong tayo amin nita. Anya? Ikaro ni Lisa ti utang da kadatahan eh. Wen, ikaro na babaen ti panagpaay na kas katulong sa. Unay mo't day ta nakaawan ti konsensyam. Pagtrabahom di tao, ngawan sweldo na. Natural. Kayat ni Lisa nga ikaro na ti utang da. Kayat nanti kasta, ngem ti panangitid da kadata ti tawid da adaga. Siyempre, napatagmat kadakwada, titawid da adaga. Well, isasaan kumatan nga impilit nga iso ti pagbayad da kadata. Idinsingasing ni Lisa nga agpailangan na kas katulong ta tapno ikaro na ti utang da. Inawat ko. Kanon to nga ro damang rugi ni Lisa kas katulong ta. Umayan inton bigat. Ngam kinid daw na nga stay out. Tapno adamot la kano kadwa ni tatang na ijibalay da no itirabi. Liza, iha, iti day ta kinapintas mo.
Kasla saan mo abagay tagbalin akatulong? Sanayak kadagiti trabaho ito nagtibalay, madam. Amo kasanay ka kadagiti trabaho ito nagtibalay. Iswasana na raskan nga ibagak, wano idiktak dagiti aramidam. Agam, di ka kadi agbabawi. Saan, madam? Tapno may karok ti utang mi kinitatang kada kayo. Nana, kunamlatan kanyak. Sige nga rod, nana. Tila iyon ay unay kuken ka, iha. Kat iso, ti saan mo apan ang pastrek, kadagitigan gan naet. O, nana. Laglagi pa, siksika dito'y balay, noing kami bantayan ti negosyo mi iti asawak. Iso adi ka agpastrek, iti sabali at tao, no awan kami. Kumusta ti panakilangan kan kadagiti ama o manakaw? Okay da mo tatang. Kun nasaya at ni Nana Claudia kanyak. Nasayat no kasta. Kahit ni Don Rosimaw, kasanumad ti panakilangan na ka. Okay mo tatang. Ngamno kasano ti kinabisi ni Nana Claudia, nabisbisi pa ni Don Rosi mo. Nga po siguro iti kado ti negosyo da. Wan tatang. Talaga abak nang da Don Rosi mo. Imbaga dagiti amok, asa andamanen nga may mangal daw dito eh. Iso asaan akong agluto. Ipapudot kong tulatan di kilaban. Ta isuntun ti kanak. Sayang mo't ngamin no mabanglos. Ha? Diyay mo't kotse ni Don Rosi mo day jay. May nga ta mangal daw. Apay si mangput. Inaklo ka tanan tiri daw. Agyaman ak iti panayilokat mo adago si Tirila Lisa. Umay kayo kading mangal daw dito eh, Don Rosi mo. Saan na ka nagluto? Kunayo mo't ngamin, asaan kayo ang mangal daw dito eh. Nalpasa ko na nga. Ha? Inlaki mo tanti ridaw. Kan, apay kas ti panangkit kita yo kanyak. Narugit ka diti rupak. Awan. Ngam iti panangkit kitaken ka. Kasla pumimpintas ka. Ha? Saan mo, Don Rosi mo? Aman, talaga pumimpintas ka iti panagkita. Saan da kumaarabakan iti kasta? Amom, noan niya talaga tinagawidak diti balay. Anya, Don Rosi mo? Gaputa adda kayat ko nga ibaga ken i-offer ka. Ha? Anya dayta? Amom, masasyanak mo na ka. Makita, kalayan ka mabambanog, iti kaado ti trabaho ti balay. So, kayat ko nga ibagakan ka, nga agsardeng ka nakatulong mi. Saan Don Rosi mo? Diyak pa'y mo't na ikaro ti utang mi kinitatang kada kayo. Bayamon, saan kun apabayadan da nga utang yo kanya? Ha? Agpaiso ka di, Don Rosi mo? Well, ngam iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon? Kunak itayken ka, anapintas ka. Kayat ko nga ipaay mo kanyak ti bagim. Daison ti bayad ti utang yo kanyak. Saan? Diyak kayat? Da boyfriend ko. Diyak kayat nga ipaay ti bagik iti sabali. Kayat mo nga rod tagrigrigat iti unos tinaundaya panawan. Ngam ti panang paragsak mo kanyak, tapno lipate kon ti utang yo kanitatang mo. Ano saklaangan? Oray kasano trigat ko akas katulong yo. Diyak kayat amulitan ti dayaw ko, Don Rosi mo. Oray kan kapay ti adu akwarta, di mo latta kayat. Oray gabsuunan dak iti piraken balitok. Diyak to ipaay ti bagik kada kayo. Tapno amom, awan pa'y kinalikagumak adyak nagunon. Umay ka. Saan? Di paggaramidan iti dakis, Don Rosi mo. Ibatandag! Arayatan dag!
Ba't ang tiyanak ka, Don Rosimaw? Tatay. Amin. Hindi ko magkaramidan yung titagas tiyanak ko. Kinuktaran. Tumanay ka na, anak. Rumar ka dito. Awan, tatay. Ayop ka, Don Rosimaw. Jacqueline Pagarop, akarasain ka gayam. Agyaman ako na iti Diyos. Tanay ra nang imay kayo ije balay da Don Rosimo. Tano saan, ang mga no nagbaligi tidak ka sa panggap na kanya tatang. O may kung aron ko makita, anti ka sa saad mo ijay. Kasjay mo tantinang ikaw, nadanod ka. Ay na, aging gaita. Gumilgil aya pa lang tipong tot ko itinadya tao. Agore ka, inawagan mo't ita ti boyfriend mo. Naibagam kadikan ko na tinapasamak. Untatang, kat insingasing na nga darum ko kano ni Don Rosimo. Ang awan mo't pagbayad ti abogado. Kasano nga rin na may darum ta ni Don Rosimaw. Abogado ti kasingsin na. Kat kunana nga isukano ti kasarita ng agbalin nga abogado. Lisa, Ha? Don Rosimo? Anya ti gagarayo, apengin may kayo. ay, kaya't mo sakit diti may sagmak Don Rosimaw. Aping may ka dito balay. Imayak, kaya't ko ti makiariglo iti anak mo, Pamli. Nadamag ko ngamin, plano na kay darom. Talaga, Don Rosimo. Adan abogadok. Katinton bigat. Ipilamin ti reklamok iti piskalya kontrahen ka. Sana, jak kaya't ti maibabain. Kang runana, jak kaya't ti mabalod. Saan ko nasingiran ti utang niyo kanyak? Kan ibagam, numano ti kayat mo kantidad. Itad ko, agkidaw ka lang. Basta di mon patuloyan ti mangidarom kontra kanya. Saan nga amin abanag ket kabailam agatangan Don Rosimo? Oray gaburanak iti pirak ken balitok. Saanen nga agbaliw ti pangedeng ko. Ah, Idarum kayo tapno mabalod kayo. Ket agyamanak tanaga naraar metlaengen tinamnamak. saan tayo kumaapagpanakkel ti kinabaknang tayo? Saan tayo nga ramaten, apang hiruruman, itipada tayo at tao? Ti anyaman nga imula tayo, isumot ti apitan tayo. Isu aliklikan tayo ti agaramid iti dakes, tadakdakes ti pagtungpalan tayo. Kanayon kumakinaimbag ti aramiden tayo. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ara pauluan. No adipenan naka ti pirak. Tampok dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Insurat para iti script ni Pagayam Nestor Marcos. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.